Tajidin jadi lawan silakan marpek warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Said dirangsingan yang tadi diangan khairan dan dinyati wanai tanda pati dapeni ulang nanti domik jadi janjian khairan dan dinyati wanai Tajidin lalu ke dalam jodairi sairi jalan kandaan wala di desa mantala pisau tajam name sumara dirawikan orang salah di dentuan Tanto lemah kita mau rekap dalam. Taras itu dalam. Kenapa minta